Per la terza batteria intanto si preparano i blocchi Silvia Casali in 1, Gemona in 2, Lucia Menegaldo, Idros in 3, Anna Dalfarra, Team Veneto in 4 per la Vissauro, Martina Rombaldoni in 5, Anna Marcotti, Gymnasium, Elisa Corradi in 6, Sport Management, Veronica Casarin in 7, 2001 Team, Margherita Rossi, Veneto Banca in 8. Intanto Elisa